سلام همي تقولوا لو ما أنت زالكم المسألة entrepreneurship chapter 5 marketing you so marketing has been defined in various ways has been real Philip Kotler تهابنا marketing definition تاي مثل اليو marketing is a social and managerial process by which an individual or group obtain what they need and wants through creating, offering and exchanging of product of value with others مالتي marketing أو social and managerial process اللي حازو قينو سوات أعدقتها يدليل خان رستان كمجوار جمر كأوتلا الخدمة دليتهم مملا ماركتينج مالتي يلو فيليب كوتر ديفاين جيروا مالتي كازل مقطع ماركتينج مانجمنت خطأ أيو لابلو النجار تختلنا marketing management is a process of planning, executing the conception of pricing, promotion and distribution of idea, goods and services to create an exchange of satisfy individual or group objectives مالتي نسبات دليت بهم أين نمالي إن تحسب لنا واقع كم موسى جميرو product أمفلات أنجو product أممرات نسوات ليتهم نموال اللي خيد لنا marketing management يبهال مالتي so marketing للذي أتم تياقيتات بدن بيجروا يلسلنا who are my customers من يوم دنبنياتات يلو النجار what are my customers needs and wants أتم دنبنياتات تعينت دليتني يوم للنجار كأقول له how I can satisfy my customers at the same time لنا how do I make a profit as I satisfy my customers للنجار بدن بيجروا يملسلنا مالتي كازو مقطع core concepts of marketing نري كل جزء سلا ماركتينج تلنا مس ماركتينج تدحيزهم للعلو كور كونسبت سنيو بقدم النت نريت أيو نيدنينا نيد تايم مالتيو للنجار ترتلنا هما stats of deprivation lack of some basic satisfaction مالتيو مالت نيد تلتلنا لسرفايفل للينا نجار مالتيو so when تخت أيو تلتلنا wants are desire wishes for specific satisfaction of needs مالتيو مالت لسرفايفل للينا نجارات نيويو نجار prefer نجبرو يفعل يو مالتيو مالت زيهم بنتاي shape وين دمور shape يخونو بفاميلي بسكول بالتفعل لي نجرا shape وين دمور shape يخونو يوم مالتيو demand نينا demands are wants for specific products that are back supported by ability and also willingness to buy them مالتيو demand مالتايو نامجزا مالتيو ability to buy the ability willingness to buy مالتيو demand مالت then product نينا product مالت anything that can be offered in the market مالتيو product يلتلنا ناسبات ليت الممولا لعدقا الوزو مانين يوم نجر product يبهال then value نينا value is a customer estimate of the product overall capacity to satisfy his or her needs مالتيو value يلتلنا نا customer نادليت الممولا حجش نجر توسخ تلنا value يبهال then cost is the amount of money that are going to be expended or already incurred to acquire a product مالتيو cost اتنمشتو مهرتين ممرات مالت الممرات قونا نمفلا التفلا نجارات نوز أو وزاء كله cost يبهال مالتيو then exchange is the act of obtaining a desired product for someone by offering something in return مالتيو exchange مالت أمانغو سيلرنا باير لقبر لود this is exchange يبهال then transaction نينا transaction is a trade value of between two parties ab exchange تايلنا نيرنا أمانغو بايرنا سيلر لقبر exchange إلنا نيرنا ولا then transaction تلتلنا تايخون لما trade value ناتل جزءنا يو نجار value transaction يبهال مالتيو then market نينا market is consisting of the potential customers مالتيو this is the basic core concepts of marketing needs wants demand product value cost exchange transaction as well as market يوم مالتيو then كازومي مقطعتين نينا importance of marketing نرينا مالتنا marketing تقومي تايو لابلو نجار تلتلنا نا marketing one نيا تقوم تايو to create utility مالتيو نا ماركتينج وانا على ماله تايو utility create مقبار مالتيو زي أتم لله بدن بي المرأينا مكرينا أنا مجمرة تايو form utility نينا form utility تلتلنا is associated primarily with the production the physical or the chemical change that makes product more valuable مالتيو so marketing كابلنا أن عندنا تقوم حاجة تاي form utility مالتيو زي ماله أفتهم تلمدو برودكتات نا فيزيكال ويمدو نا كيميكال تشينج بممزع لعدقا كقارو مقبار مالتي مالت فليه بيلو فيزيكال ويمدو نا كيميكال تشينج بممزع مع برودكتو لا كاستمر كقارو يقبر مالتيو كأب مصال تاينينا plus utility نينا plus utility existing when the product accessible or reachable to the potential customers مالتيو بدن بي لافتهم potential customers كقارب يقبر ويمدو سوات بقليلو برودكت سو كغنيو يقبر مالتي زي مالت تندلي برودكت أبدلنا يبوتا يمسألنا مالتي because تاي سلنيو plus utility سلنيو تندلي برودكت أبدلي بوتا لا potential customer كقرب يقبر then time utility نينا time utility means having a product available when you want it مالتيو time utility لخونا product أبدلي اللي كنغنيو يحجزنا because I'm marketing
time utility ስለኒኦ ማለት እዩ كازم وصل information utility نينا information utility لن information utility creates by knowing notifying potential buyers that a product existing مالتيو information utility مالت لخونه ነገር ገዝኡ الحسنه يكون يقل لخونه لገዛናይ product ስለሱ ነገርሱ እኩል ለሆነ information ክልወና ይገብር because am marketing information utility ስለኒኦ ማለትዩ ካብዚ መቀጣልታይ ነይና possession utility ወይ ደግሞ transferability of ownership ነይና እዚ ማለት ለሆነ ነገር ምስ ገዛናዮ ና በዓልዋንነት feeling ክልወና ይገብር because am marketing transferability of ownership ስለኒኦ ማለትዩ so እዚአቶም basic ለሆኑ ሓሙሽተ ጥቅምታት ይበና basically ለለ marketing utility create ይገብር እዩ ማለትዩ ካብዚ በመቀጣል ና marketing philosophy ንርኢ እዚአቶም ሽዱሽተ marketing philosophy ሓደ በሓደ ንመርኣይና ሙክሪና ና መጀመርያ ታይ ይባል the production concept ይባል ማለትዩ the production concept ታይሉ ያምን ማለትዩ ወይም ደግሞ ታይ አይነት concept the production concept holds that customers will be favor products that are widely available and have lower in cost ማለትዩ ሰባት ማለት ለሆነ productጥቀሙ ወይም ደግሞ ክገዝኡ እንድሕር ኮይኖም ክገዝኡና እንድሕር ልደሊ ኮይኖም ብጣዕሚ ብለቀነሰ ዋጋና ብበዝሒ ክህሉ ተለው እዩ ኢሎም يحاسو مال this is production concept يبهال مالتي lower cost تخونتلو product لله بدنبي ام ماركتو ببزح تلتلو سوات product سو نا مغزا ديليت لهلوم product لله بدنبي ام ماركت بدنب غيرو مالت طلب يهلو إلهم لامن عينت concept this is a production concept يبهال مالتيو then تايني ابز غزيزي ديليت مالت كل غزي ابز غزيزي ديليت كبا اورو تفلص تلو كسرح خلي زو concept زمازي سرح لول ነገር ትረተለና ديليت كبا اورو تفلص تلو يسرح مالتيو so ابز غزيزي ድርጅታት ዚ ዓይነት فلسفه ክተላ እንድሕር ለደልያ ኮይነን ببزح መምራት ፎከስ ገይረን ክሰርሕ ክኽእልን ይው ማለት ለሆነ ድርጅት እዚ فلسفه ክተልየ እንድሕር ልብል ኮይኑ ببزحي ام ممرات فوكس غير كسرح كخلن يوا مالتي توم درجت كسرح كخلن يوا then كازو مقطال تاينينا product concept نينا the product concept لله تايلي تعينت امنت نيوا a product concept لخوانه the holds that the customers will favor the products that are offering the most quality performance in innovating future مالتيو إذا مالتايو product كجزء تخوينهم ويلو product خا كتشات نخو خوينها quality بالخوننا حدش design بدلو منقد الحرامتي خاي easily product خا مشات يكعدي لأمن عينت concept يو so مالت أبز جزء زلالة تايو mostly quality performance نا innovative feature كلني وأبز situation لله customers are ready to pay high prices for products extra feature مالتي مالت لخونه مالت زوم دنبنياتات نا مخفال مالت always لمخفال دلواتيو مالت لتشارج لجبرنايو حدش فيتشر انت تطعيمه خوينا لنا يوصانا وصانايو لنا مخفال تشارجنا مغبار عمني اوم يوم يلو لامن عينت the product concept يو مالتيو قاو تنينا the selling concept نينا selling concept لتايلو يعمل the selling concept hold the customers in left alone and will order buy enough of the organizational product ማለት organization product ማለት እዩ እዚ ማለት ታዩ ሰባት በበዝሕ ስለልተመረተ ይኾነ ወይም ደግሞ ፕሮዳክትና ኳሊቲ ስለልኾነ ይኾነ ይገዝኡና ማለት እዩ በደንቢ ማለት ፕሮዳክትና በደንቢ ተፋሊጥናዮ በደንቢ ና ሴሊንግ ሲስተም ታሊና ፕሮዳክትና እንድሕርና ሻይጣ መንገድ በደንብ ተጠቂምና ኮይና ፕሮዳክትና ኢዝሊ ክሽየጥ ይኽእል ኢሎን አምን ዓይነት ኮንሰፕት the selling concept ማለት እዩ ካብ ወፃን marketing concept ነይና marketing concept እዩ ና ሁሉም በደንብ ያካትቱ ለሐዘ እዩ ማለት ና production concept ና product concept ና selling concept ሁሉም ያጠቃልሉ ነገር ግን ኣብዚ ግዜ እዚ በደንብ ለከስተመር ቦታ ነው ማለት እዩ marketing concept ፍሊ ብለለ መልኩ በደንብ ለከስተመር ፍሊ ብለለ ቦታ ነው እዩ then after the societal marketing concept nena the societal marketing concept telena the concept hold the organization should be determine the needs and wants and interests of the target market ኣብዚ ግዜ እዚ ታዩ ምስ marketing concept ተመሳሳሊ ነገር ግን ኣብ ንገብሮ ሕድ ምንቅስቃሳት ና ማሕበረሰብ well-being ክሕሉ ክእልን የው ኢሉ ለአምን ዓይነት concept this is the societal marketing concept you then ታይነና relationship marketing ነና ኣብ relationship marketing the practice building long-term satisfying relationship with the key parties like customers, suppliers, distributors in order to retain a long-term preference and also business ማለት እዩ ማለት ነው ግዜ ልጸንሕ relationship ከለና እንደር ከለና ኮይኑ ኣብ መንጎ ፕሮዲሰርና ከስተመር
እና ምስ خليهم سابلايرس صبق لكونه ريليشنشيب كلينا نيو لأمن عينت كونسبت ريليشنشيب ماركتينج يبقى مالتي سو إذا أتوم يوم نيرو زو ماركتينج فيلوسوفي the production concept, product concept, selling concept, the marketing concept, social marketing concept na relationship concept مالتي ስለዚህ part 1 زرينا نينا part 2 marketing سفح بلا لمن قد المرأي نمكرنا يغني لي